استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینر مهجال هر دری دم باش نهادما پیشکش کرنا بو تنها دمجمیر پنج ایواریا فرمو گرانکری سرنوچا سروک اوفیسا پیوندین دروی انا کسی رادگینه که هولین جیبجی کرنا گوهرتنان دریو بریان نهاد الباکوری سوریه تینه کرن انداما کی همان اوفیسیت بیجه لروسیا رین چاره سر کرنا کریزا سوریه و مافن گلی کرد ل سوریه نودا هاتنا گوتو بیش کرن اوه هفت روزن چکدارن پیدی پیامنری آرکیو اندامی کمیته هرمیا پدکسی احمد صوفی لیدر که گرتیاو تومتن به سروبر در حق صوفی بلاف دکه 4 سال سرچونا پیشمرگه کردستانش بو کوبانه در باس بون اریه کی دنجی توپخانه ترکیه بنگهن چکدارن پیدی لگوندواری کوبانه دو ارمانج کر انجام ده زیان مادی و جانی کتن دم باش دداخویانیه که ده سروک اوفیسا پیوندین در و انجمن اجتماعی کردی سوریه کامیران حاجوج ریباز را راگاند که هولین جیبجی کرنا گوهرتنان دریو بریان هادل باکوری سوریه تنکرن تاکو پیده نمینه پارتیا تکانه دریو بریه ده داخویانیه خدا حاجو سربار کرو گوت که او گوهرتن مبز جه اوه که پیده لاواز بکو انا کسی و هیزن سیاسی یندن ویرولاوان هبه حاجو هر وها گوجی که او دفرین عربی یندبن کنترولا قصده ده و آراستایی خلک وان دفرا ببن دو بردوامی داخویانی خدا حاجو گوت که امریکا راگهاندیا و جوان رجی گوتیه که چره کفتن سیاسی به پیدره توننو امریکا پیده وک حوالبند نابینو تنش بر شر داعش دین کار آنین اندامکی اوفیسا پیوندین در و انا کسی دبیجه لروسیا رین چاره سرکرنا کریزا سوریه و مافی گل کرد د سوریه نو دهاتنه گوتو بیش کرن ابراهیم برو اندام اوفیسا پیوندین در و یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه هروها اندام شاندا دانوستاندکاریا سوری راگهاند د سردانا شاندا دانوستاندکارا سوری ده ل روسیه لگل سرگی لاوروف وزیر در و روسیه و الکساندر لاورنتیف شاندی روسیه تایباش بو سوریه رین چاره سرکرنا کریزا سوریه و مافی کردان دستور سوریا نو دا گوتو بیش کرنا هروها برو گوجی که هلوستا روسیا درباره چاره سرکرنا دوزا کردیل سوریه ارینیه روسیا نخوازه کرد دستور نویا سوریه ده به بش بمینن دازانین که دستور سوریا دستور نویا سوریا ده روسیا تکزیه سر گارانتیا مافی کردان دکه آژانسا انادولیا ترکیه و روزنامه الوطنیه رژیم سوریه اشکره کرن که دو توپخانه ترکیه بنگهن چکدارن پیده لگوندن آشما شرخلی و زورمغار ین گوندواری کوبانی که دن دست چکدارن یپکه دنه ارمانج کرن انجام ده زیان مادی و جانی کتن اوه هفت روزن چکدارن پیده پیامنری آرکیو اندام کمیته هرمیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا احمد صوفی لیدری که گرتنو تومتن به سروبر در حق صوفی بلاف دکن احمد صوفی پیامنری آرکیو اندام کمیته هرمیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دماکول گل دو براین خوال سریا بانا قصر بریوال درکه بو جاریه چکدارن پیده و هاتا بنچاف کرن برف جاکی ندیار و هاتو برن لگوری جدرنا خوجایش درکه اشکره کربون روژا 23 مهه آنگو روژا پشتی رواندنه پیده اعتراف کرد که صوفی لباوانو او لکورینان لگل صوفی دکن پشت را دیوره دادگاه کرن به کتو تومتن راستقین درباره احمد صوفی هبن ده هر دو روژن بوری دجی هنج درین مدیاین سر به پیده و تومتن به سروبر در حق صوفی بلاف کرن درباره گرتنا پیامنری آرکه مدیکار احمد صوفی هر یک جه سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریا و رخصتنا مافی مروان لسوریه داد و یکیتیان ویسکارن کرد لسوریه داخویانی بلاف کرن گرتناوی به تندی شرمزار کرن و داخوازا سربسبردانا صوفی کرن چهار سال سرچونا هیزن پشمرگاش بو باجار کوبانه روجاوای کردستان درباس بون دی 28 ماه دهانده سال 2014 جبو پشتوانی باجار کوبانه و شر ترور داعش به فرمان کیج سروک کردستان مسعود بارزانی هیزک جه پشمرگه برف کوبانه بریکت و باشداری دشره داعش دکر ده 28 ماه دهان سال 2014 و به فرمان کیج سروک مسعود بارزانی سروک هرم کردستان هیزن پشمرگه جبو باجار کوبانه ی روجاوای کردستان دا کو بروانی ده بر باجر ده و شر ترور بکن هاتن شاندن
پشتی پژراندنا پرانیا اندامên Parlemana Kurdistanê ji bo şandina hêzek ji pêşmerge ji bo bajarê Kobanê, Serok Mesûd Barzanî karîbû hêzên pêşmerge diriya Tirkiyeyê re naxwasin Bakurê Kurdistanê bişîne Kobanê û di 28 meha dihan hêzên pêşmerge yên destnîşankirî ji Herêma Kurdistanê birêketin. Piştî sê rojan di 31 meha dihan gihîştine Kobanê û beşdarî di şerê dûrxistin û derxistina rêxistina Daişê ya terorîst kirin. Kotana ew rêxistin mezintirîn û metirsterîn rêxistin di cîhanê de ye. Di dema hêzên pêşmerge gihîştiye Bakurê Kurdistanê bi bilindkirina ala Kurdistanê, Kurdên Bakur bi gul û çîçekan pêşwazî li pêşmergeyan kirin. Heman hest û helwest li cem xelkê Kobanî jî bû û pêşwaziyên germ li wan kirin û kêfxweşiya xwe anîn ziman. Çûna hêzên pêşmerge ji Herêma Kurdistanê ji bo Kobanê û hawerhatina êş û kulên wê û diriya xaka Tirkiyeyê re rojeka dîrokî ye ku karîbûn bi hêzên beşdar re rêxistina Daişê ji gund û taxên dagirkirî derxînin û navê xwe di dîroka Kurdî de tomar bike û biçespîne. Gotanha ew roj weke şanaziyekê ye li çarparça Kurdistanê û Kurd pê serbilind û serifraz in. Li Hewlêrê ciwanekî Rojavayê Kurdistanê di bûyereke hatûçûnê de jiyana xwe ji dest da. Ciwanê Kurdiyê bi navê Dilobotî yê 15 salî ku bi xwe ji penaberên Rojavayê Kurdistanê ew işteciyê kampa Dareşekran ya ser bi Hewlêrê ve ye. Dor li ser rêya 100 metrî ya li Hewlêrê di bûyereke hatûçûnê de jiyana xwe ji dest da. Îro cenazeta wî berev Rojavayê Kurdistanê ve çû da ku li zêdê xwe bi xak were spartin. Ev ne cara yekemîn e ne jî ya dawî ye ku ciwanên Kurd yên penaberên Rojavayê Kurdistanê di encama bûyerên hatûçûnê de li Hewlêrê û deverên cuda cuda li Herêma Kurdistanê jiyana xwe ji dest didin. Ji destpêka pêla penaberiyê û niştecîbûna wan li Herêma Kurdistanê û tanha bi dihan ciwan di bûyerên hatûçûnê de û bin avê de jiyana xwe ji dest dana. Şopînerên me hêja berî ku em bultena xwe bi dawî bînin dubara em ê senûçeyan bêne bîrawa. Serokê Ofîsa Peywendiyên Derveya Enekesê radgîne ku hewlên cîvcîkirina guhertinan rêveberiya niha de li Bakurê Sûriyê kirin endamekî heman ofîsê dibêje. Li Rûsya rêyên çareserkirina krîza Sûriye û mafên gelê Kurd di Sûriyaya nû de hatine gotûbêj kirin. Ev heft rojin çekdarên PD peyamnerê Arkê û endamê Komîteya Herêmiya Pedekesê Ehmed Sofî li derikê girtiye û tometên bêserûber der heqê Sofî belav dike. 4 sal li ser çûna pêşmergeyên Kurdistanê ji bo Kobanê derbas bûn. Aliyekî din jî topxaneyên Tirkiyê bingehên çekdarên PD li gundewarê Kobanê do armanc kir û encamê de ziyanên maddî û canî ketin. Bultena me bi dawî hat. Her şad û bextewar bin.